biti ovdje borbe. Padela je pobjedila ovo takmičenje, ima i više pobjeda. Mice, ljubite tvoj brat. Bye, vidimo se posle, naravno još malo se zezamo. Evo, Savo, imamo dvije. Ajde, držite se vas dvije. Dobro, izdržala do ovdje, morala se svaka čast. Finali su pitanje. Juro pijan kao će mi. Juro kaže, on će te oženiti. Savo. Sad Branko reci. Dobro razmisli, evo daćemo ti par minuta, još taman smo planirali do 1 da se ovo sve završi, evo taman će se završiti. Evo, dobro. Ona je imala tamo po jedan, evo ti je stavljam, ti još malo popričaj sa njom, dobro razmisli. Nema što, Branko, da razmišljam. Samo je odlučio već davno. Nije Savo odlučio, Boga, ovdje će biti borba živa, ovo će biti. Ne znam, još ista, što nam je rekao. Vi čovječe nešto šta si se učutili? Šta mi ti, Branko, predlažiš? Ja ne smijem ništa reći, mene da ti kažem, obe su, samo da ti kažem, ja sam suzdržan reći svoje mišljenje. Meni su obe stvarno drage, jer su tu, poznajem tu iz igre. Nešto uzimam oba dvije, gotovo. Samo da završim. Super djevojke, obe, prelijepe, znaju za kavu, znaju da se zezaju, prijatne. Čak drago mi je mnogo što ih poznajem, tako da ja ne mogu tu sudjelovati, meni je to 50-50%. Što je najbitnije, lijepe, pametne, kulturne, družine. Radne, vrijedne. Sad malo da ti zamijenim Fadelu, da malo opet i malo vidim. Daj nam malo tu Fadelu jemenju, opanke. Što rekla ona serija Porodično blago, dobro jedno i drugo. Kao ništa ti vidim da se zove oženiš. Da. Fadela ti ne ustaje nikako su to... Rekao je malo ti oba dvije. Ti iz Belice, gdje si dušo? Branko, šta ćemo, brate, daj privodi kraj. Ne znam, brate, evo ti, polako ćemo privoditi kraju, razmisli još jednom malo dobro, sjeti, pa pitaj još nešto što je vrlo bitno. Sad ću pitao, sve sam ispitao, 2 sata i pitam, brate. Šta Dvini kaže da ima on bogat? Imale su obe podršku i publike i za glasanje, u glasanjima je vamo imala više majka pojena ovdje, na pojenima što su slali gore ona, tako da je to sve realno, sve 50-50%. U suštini sve je to, publike malo vidim. Ja, pusti publiku malo. Daj malo vidimo što oni kažu. Evo, malo ćemo staviti Savu ovdje, glavni. Šta vi mislite, ljudi? Šta ovo? Ovo je za Savu. Ništa, evo, ja sam sad jedan komentar jednog čovjeka vidio. Ne možeš vidjeti komentare kad svi pišu. Vidim! Ja ću, druže, evo ovako. Neka bude, koju ćete boju, koja vam je lakša. Ali ovo ne znači ništa, ovo je samo da vidimo da malo Savi pomognemo za koga...